Jotana no ang Daniel De Borma Koroksa Pernai Bedek ni Assistant Professor Government Degree College Kumulungu ang tabu Perngi Tongo Ani college o curricular activities ni ingay ang NCC unakha angke ini ang norong nibus kanggo kok samani ba kok sanan sujug mamani hingke chini diprasa media rong ni bagise ang abon bagi sini joto diprasa media rong no kulumote hambairbo norok jungno kaisa scope rumani bagi kok sanani tini norok nugi man khana ani klugo 15 August ni bagi preparation choli tongo ngke o preparation no jeng NCC ni ngai bo taklai kaisa sujug mangkha sujug ko bahai Kedugma bosor romoi, kebangma NCC ni cara rok, Delhi rogot hanggai parade rok kai payu, haipno borok no asini mung mayanggai a file rok onek bosor kelai tongmani, taklai tabuk ni hapang ni tuipang government, borok ni initiative baike, je NCC wo kai tongai rok no appreciate kayan bagi borok initiative nakha. Taklai o 15 August NCC ni pura fraternity pura NCC family ni joto officer cadet teacher joto bagi kaisa live mo total chapter flog jakmai aja go puila NCC ni commendation card chief minister ni yakte chief minister commendation card nei yafar jaknai okay obo sing koyek jona NCC ni ngai taklai sing obno manani upujukto honi declare khajaka tai tabuk ni simi thinango generation ni bagai o NCC ni family ni ngai chief minister ni yago medal rezanga ni bagai upujugi ngi thanai ba chupong ngi thanai a great movement no sing tini witness khanyan bagai NCC ni representation ngi phayo ang NCC wo ani rank ke tabuk ang lieutenant Daniel jago ang all lieutenant ni pore ani next promotion ang captain ngai ajaga khani 3 star ngai tai Tripura Baista General Degree College ni bisingo chini khumulung ni degree college ni teacher professor Khoroksano ang tai ani logiote Khoroksa tongo Gori Pal ni bo school ni teacher tai Khorokburi NCC cadet tongo MBB College Women College tai ni teacher professor Khoroksano ang tai ani logiote Khoroksa tongo Gori Pal ni bo school ni teacher tai Khorokburi NCC cadet tongo MBB College Women College tai Kubuni College rong ani logio je NCC cer phanerok oborok notice ni best nei notice ni ngai Delhi wo thang represent khai Delhi wo ano Ministry of Defense ni hoite Ministry of Defense ni bedek ni ngai Director General NCC be ano best medal award rakha thanai BCO 2019 no angke ang pura notice ni contingent ni commander ngai ang Delhi wo represent khaikya 92 officers and cadets no plangi thangka tini belaikhno excitement tai belaikhno khatungmani kok ke junghai kabang ma generation no lai thangjak more than 50 years Tripura wo NCC dong haipano borno appreciate khaijagya Tripura government hoito boroni bagai sia hoito boroni bagai sanai krinya aban bagai ob hujagai tongmani ba phobjagai tongmani taklai ni simi hingke obo chini katal laibu mangkha aban bagai obo belakhan special chini bagai bo tai joto NCC family ni bagai NCC fraternity ni bagai kubuni hawo buni state hongka to agi mane sung chalaipro ni simi khnai payo amake appreciation khaijabo apeno notice to hongke Tripura tabuk phanu ajaga wo belakhan usujak okay okorun nang sawi haino hai norok totonan hambairan musungo norok ni chubai sini NCC ni cherok ni commitment by sing organization te buklang buskangot langi thangmanteng tei borok dofani bisingo te kaise kok sanani musungmani ka haise chini borok dofani bisingo puila chief minister ni commendation card manai angno
Te o manmani bisingo bo puila chapter khulungma jagao chini borok do phani no jotoni highest ranking mo tongo. Ang no ni lieutenant ba ang no jotoni okra hanjago jaga. Tai okra ngo mane no borok do phani ni no okra. Sing Tripura haktoro oro je mane rong bisingo khorso Tripura do phani botongo te aron bisingo ang jotoni ngai tabu ang pok sai tong. Angke hambai norok ni blessing manthung norok ni hamari manthung tebo buskang rogo sing tebo sini young generation no chubai manani tebo ni career ni bagai future leaders ngani sing chubai manthung